Sosolan, sudah mundur sosolan. Siap, bebek dumun. Siap, bebek. Kesarangan ring pengarayungan. Komandan senama bakti amuran, satu diterima di mana lurus sarana yang hidup. Lurus KWT. Tapakan pecira dari saya rezeki, pecara rezeki. Wakil kian. Saking ngendi pakairu wau dateng. Maniru saking keling. Malpisan mobil sana benten mau parkir goreng sisi mau. Kerasan kelira tuh, ring ungkur pada boleh, kerasan, semangat tuh, semangat, kerasan.
Ringi balik wawanin cicang majang sawati sawati mangga persida upekara bakti-bakti pemuda mangga kaki asap sama satu lagi diantukan masuk ke banget hidup dan siu kudu sampun hidup mapuja ingin membuka wadah sampun ke antuk cicang barisan sampun marian sukses.
Gerude. Sosolan, sudah mundur sosolan. Siap, bebek demun. Siap, bebek, lurus. Ring Sangaragung, Balagung, lurus kabitin. Manggu, sana mundur tuyuning, lurus. Menuju ring Sangaragung, Balagung. Ada lagi petlawan, ring taruh, sisi blok. Ring mana ini? Sepisan buatan senang bentar ring bilang lucu. Ring petlawan, ring taruh, tujuh ring istimewa lalu, ring pengastian, kesaran ring pengerayungan. Ring perantanan, lurus ring balik pukul. Atau ring pengastian. Bangkit pengendap, terus ring ayam Balagung. Sepisan bangkit ring biasa nalit. Sepisan sering katur ring biasa nalit. Ring biasa nalit alas sepisan. Anggap untuk menutagung. Ayo sampun, sedang bangkit bangkit ring katur ring pengerayungan. Angkat saking dikit terus ring pengerayungan. Ayat ring pengerayungan. Terus bangkit. Jangkap untuk menutagung. Ayo sambun, sanamakan ayat sesayat sami. Sana katur riki ring adi manado. Lurus kawitin. Tugasan sami, lurus ayah. Kawitin, jangkapin untuk bertabuh. Bagi sampun, sedang makin wantanan sedang ngaring pelinggih sami. Antos ring, ring
Kota Sering Pemastian urus KWT Jangkapin untuk menditabung. Bakti pemedak sana kata diterima di Manado. Pemedak sana makna bakti akuran kata diterima di Manado. Lurus sana jenayah bakti doi. Lurus KWT. Angga salam sambun sama ke rumah aku mang dengan anjing ke Bali Agung ke lantaran duwe mandanya kaya lantaran kambing beli ke terus gresik lantaran kambing beli ke terus saya. Lurus ngerajek, balik lurus. Riki kantun simbar ke Riki. Margi sampunang dikam lagi. Terus. Jadi ke jadi pacang wantan pemuspan malih. Ngerajek dumun pun kena stop. Oke, 2 jik pecalang, stop tumun ke. Tampakkan gue dalam busa anggar bertemu dan rambut dana kuda busa anggar semua. Tumun atas margi serius ada kuda atas margi, jadi tumun. Tapakan sebelum sami turun.
Ide nabur sedana dan terima malam bebas kembali. Dermangga mangga bentanya agak pasokan ya. Pasokan sana sampun ke mangai baru ditakal buku kade mangga ke jangka. Bajar kawan lan bajar kaya. Mangga maka sami munat penuntunan Ida Batara. Malu abisan atau pakai lentikian. Bajar kani jeruknya. Kaya bajar kani. Mangan dulu. Banyak tapakan berat biasan agang maka sami jeruk betul. Tetap. Maka sami duanin kaitankan wenten dok kalau wenten salintan maka sami tentu lagi bebas bos malah bisa tunas siang dahat mau tamu ayah-ayah saya tunas siang macam rendani jeruk liang Tinggal kita menurut semua ajaran aja Malaysia. Dari sampun kumargi pergi mau produksinya. Peng 3 larisan sampun laris kumargian mangga prosedur laris bacaan ide utara matiti mama. Dari sampurnya peng 3 kumargi ini budik pemburu taksinya mangga wenten dari sediki rumahku mangga sampun sayang sediki tiwul tenang diantukan ide pacang presiden melinggu sediki ring peselan. Ini laris mereka entak gamping 3 disampun entak peng 3. Laris penuntunan. Ratu penonton makin tu. Tapakan pecira dari saya rezeki pecara rezeki.
tapakan. Oh. Awas asap. Wah, di situ. Kakak hidup, Pak. Hidup di situ. Wakil siang. Banyak siang. Wakil menyerah itu nih. Wakil tuh ada apa? Lalang. Ada nomor ada. Kita kan masuk umum. Ada kita. Dia berpakal. Dan ini haji damping. Satu, ayo boleh. Jeroan utama talun. Kami enggak main game lagi. Tali akhir. Enggak. Ayo. Linting menika mangda kenyit tumun sami lurus. Duna tijang yang sekegong malbesan duna yang sekegong mangda mesanakan rien. Duna tijang yang sekegong mangda mesanakan rien. Sami kenyit tumun. Lagi kastawayang Riki saking Riki ide itu benar. Di rumah Mas Cedi sambun saya ke Saking ngendi pakairu wau dateng maniru saking keli parander karya maniru amma karya bumi paranis ning bumi paranis ning gunung isenin bumi brahmana kesatria wesya sudra pandita ratu bujangga makamuni pratiwi apah tejo bayu akasya raditya ulan lintang teranggan dewa detya denawa raksasa pisaca manusia sakti gumatat gumitit kebakan muni kaca-kaca kici-kici purwa genia daksina neriti pasima wayapya utara ersanya madya sor luhur sakesanga dening pratiwi sakepayung dening akasa muah isinin gunung
Isin gunung, trene, taru, lada, gulma, janggamu, buruan, paksi, sarwa kremi. Siapa kang aduh? Druan ira sang apa selang, yon tang drue sang apa selang, tan presida punang karya. Saking ni pakang ira wau datang. Manira wong maju pahit, Rander karya. manira makarya gedong, pasih. Paran isining pasih. Paran isining perahu. Pasik Tirta Agung Mina Jukung Perahu Laluasan Pasang Bat Isining Gedong Mirah Intan Kumbala Saptika Ratna Kancana Rajata Artem Manadi Laluasan Raja Mulia. Siapa kang aduh? Druan ira sang apa selang, yon tan druan sang apa selang, tan presida punang karya. Saking ni pakan ira wau datang. Manira wong Singasari, Rander karya. manira makarya lumbung, Ran isining lumbung. isinin lumbung padi ketan injen. Siapa kang aduh? Druan ira sang apa selang, yon tan druan sang apa selang, tan presida punang karya. Siapa siruh anginang-inang ing kini? Manira pipi iringan ira betara semari, betari ratih oleh kanira saking suara semara buana. Orang kekira kinginang. Manira ngindang emas, mirah intan oleh kanira saking semara buana. Siapa siruh tang aduh? Derpen ira sang apa selang, yon tan apa selang, tan presida subuh karya. Siapa siruh ngampuh-ampuh ing kini? Manira bibi iringan ira betara semara, betara ratih oleh kanira saking semara buana. Rander ngampuh-ampuhan. Manira ngampuhan lara roga wigna, papa klesenira sang aput selang, wastu mangguhkan dirgayusa paripurna ring rahayu. Ayu wardi asya wardi pranyan suka sriam dharma santan wardi jaswan tukde sabda daya yato meru setita siwa yawat gangga maketalia chandrangko gangan yawat tuam wijaya mawet om dirgayu astu tatastu astu Awignamastu, tatastu astu, subhamastu, tatastu astu. Om Sri Ambawantu, Om Sukhambawantu, Om Purnambawantu.
Sabda warti astu tatastu astu aswa. Sekarang ini Kesampun sana mangkin margang sampun kesampun siratan majang ring ide susunan sarang sami kering peserta. bus Pak ngomong sedih bus. Pengayah, pemunut, ide pengiring kepada beranda, mewali ke Geriaka, bolos, musuh dari ini. Malpisan mobil sana ngenten mau parkir ke ring sisi kau TK 1180 mobil sana pajang iri ide atau penanda lurus saya go iri ke ring Nistu Mandala.
bantah tapakan pengendak sane reng luren akase reng sangat tawan alar pernikahan ide betara reng pura pusat agar puniki ide betara reng kayangan tiga kayangan desa sane siosan buali malik reng siasan adang puniki alar ide betara reng dalam penyalengan puniki reng pertemuan tadi buali. Tapakan ide betara lan penguntak luhurin akase mangde reng pengerayungan apura reng pedanan lan perlingga ide betara reng pura pusah hangat Ditya matur suksema wajah reng sekegong lan dane sanengaya reng pesantian Bindos bos wajah atur ditya ide betara gedong desa tapakan ide betara gedong desa gedong pusah lan gedong desa Malia pisan ide dani masandak kendumul bos bentar bin bos disampuri ide betara melingih di naksana ring parayangan ide suang-suang Kemudian sabungan kados sanggul dua ini lulung. Balik. Kerasan kelir atuh. Ring ungkur mana boleh. Kerasan. Semangat atuh, semangat. Kerasan. Iya. Malih atuh. Ya. Jika ngudangnya pada nulung. Malih atuh. Ring sapun ring ayun. Ring ungkur malih. Mana boleh kalau ring ungkur nunas pice. Ide betara pusat. Ide betara gedong desa. Ide betara Balai Agung, ide betara Taman Sari Bulakan Suci. Malih kerasa malih. Yang mangku rarisang, mana boleh. Ini. Raris tunas amerta punike. Puniki amerta. Sampunang kinyukangan puniki. Telan punike. Telan duaning puniki amerta puniki. Sana boleh punika. Nah niki wenten. Jika misal niki tu. Iya. Kira boleh punika. Mas puniki. Aduh suksema astung kara. Cincin emas puniki. Malih wetan atuh. Sampun kelas. Hani makin mewali malih. Durus ide dani mangde melingi malih. Kelir sanggulnya. Jero mangku jero tapakan sane wanter ngajak ide betara durusan sareng masalah. Ambil punika tetung banderangan sane reng utama mandala. Mangku melanteng kamu soalnya mangku melanteng.
jero mangkum lanting. Mangde masalah kalar. Niki, kane jero mangkum atur sampun makna itu pakawin. Durosan. Nah, kita nampun ide jero mangkum lanting. Cek pesan sampun itu masalah nih. Habis sih bos. Itu kakak mangkuk ya, habis. Ini dua neng sampun puput di Betara masalah. Mangkat Jati Pacang mewali di Betara Republik. Kamu Mandala. Urusan menatas parti penuntunan tapak-tapakan di Betara, kalar perlinggan di Betara. Mangga jujur yang utama Mandala. Jati Pacang melenggih reng Persatuan Agung. Habis je bos ke? Habis. Itu kaki mangku habis je bos. Tunas titiang pengayas Pacang Diri hadir untuk berlagi ke kota Gunggung. Kuniki durus jujur diri sisi kawal balai poedo. Mari pisan tunas titiang pengiring sana Pacang miring hadir untuk berlagi muami. Durus jujur dikirim sisi kawal balai. Ini durusan mengenang melingih karena kena jadi Pacang nungas tirte. Kita matar sama iratu dadane sarang sami lugrayan titiang jeroban desa adat tusan gagi Pacang matur duanin edan pemargi karya dan puncak karya puniki sampun presiden puput ledangan kaping ajang majang reng ide ratu pedanda yang cemana ide pedanda gede putra manuaba talar ide pedanda istri pinaka tapini menggala adat sarang sami menggala banjar talar sarang sami menggala prawartaka sarang sami angga prawartaka jero ayah iratu ide dani sarang sami lanang lan istri para Yohana talar sarang sami tengket tinggal kerek tingkeh tok semprok sane presiden ator naya ring pura pusangar mewiwit saking pinangal 25 Januari kantos mangkin tanggal 19 Maret ring kanyak tepangan jawale ini Betara anggaran kasih dan siang kantoran di Dekaril titiang matur suksema bisa panjang ring ratu dari sarang sami nika atur pakeling titiang panjang ring ratu dari sarang sami ledangan titiang tanda cecel matur ring ratu dari sarang sami duanin tanggung jawab titiang pinake penglingsir
Ambil lagi. Ada, dikit, mangga pun. Tidak sana dorong, dikit. Dikit. Anang baler mati. Lagi boleh Pak ya? Istri. Ayun kau. Ayun kangin Bapak ya? Pas. Pun. Ya ketat diang deh. Kawin Pak, yang pikir deh Pak. Di sawah. Yang puru angin. Pakai dulu. Kirim deh. Belum kayas. Ide bagus, ya iya bagus. Kayas. Pun. Yang. Aduh. Pun dia tutup. Tutup tanah. Tan ke. Wangen.